Ndongoi aingi mbungeni ya Makueni aingi ni MCA wa Tulimani Ward niwaweta kana enekandalasi ala mautaite Silikali ya kaunti ya Makueni mvituku nimekuivwa maievwa na ni itina wa mbunge ya kaunti ya Makueni kuvitukithya budget ya mautiio kana supplementary budget na ila isomiwe syikaloni sya mbungeni mwenekivila wa nzama ya maundu ma budget na aingi ni MCA unaweta Denis Musyoka livotiumbanitwe niwe Kyalo. Syikalo cha mbunge cha kaunti ya Makueni cha wakwambililya ni kuvitukithya budget ya mautiio kana supplementary budget na ila kwa alimu ma nasari kana ECDE ne ovo museo thina wa budget ino ma MCA ma kaunti ino ni mavitukithya alimu ma nasari kuandikwa kwa kutoa kana permanent na pensionable ku misala yao ikiongeleka. Francis Mutuku ni MCA wanza wekilele kalamba ya supplementary budget ino ya maana muno ndo chairman niwaweta ndo gendo very important tusiye kana alimu maitu alama naitwa ama nasari kana ECD teachers methe nite muno ndume kwata musala angilie 10 na wosa niro samuro twa ruto twa housing levy na tundrunge maitiwa methe kuithio monde nitateka very bold step kwizela balaba governor wito na twasia kana andu maitu no lazima mawade musala oesarasi manenganite watho wa mandiko permanent kavitana kaundongo aingi mbungeni no ya Makueni na aingi ni MCA wa Tulimani Kyalo Mumo niwaweta kana makontrakta na andu ala makunite biasala na Silikali wa kaunti ya Makueni ta supplier iva ikitumi cha kulia kuivwa itina wa mbunge no kuvitukithya budget ino ya mautiio. Ndongoi ino ni yaweta kana ingi nimekuivwa Mutalatala ya kuikithya kana enekandalasi ni maivwa kwa mituki mamina wia na museo muno kwa kaunti ya Makueni na wajumbe wenzangu kuvitukithya supplementary budget onabala ni kuonekana hataji inaselewa banini nondo yetu mistakes ya thukiega mbeni tu kwa mbase ni pole nituweze kwe contractors kwe suppliers kwe alama thukumite mawia metele kuibwa twamino bikithya budget ino ya supplementary nituweze kana ni maukwata mbesa sio alama ma supply tesindu aitu kwenda kumuya kana nitikata taundu batonyeka mabinda langi tuikaselewe muno nundu niweze kwandu mozo yeto maloni okundu. Budget ya mautiio ya Makueni ya mwaka wa 2023 na mwaka wa 2024 mwaka wa Silikali ni yake manza cha bilioni 11 katono imwe na pia tuna mbavani irrigation project ila ina 75 million variance ni kana bezila tumia bauni milioni miongo thandatu na pati ala milioni monza isusi ya kuka design na pia feasibility study balaito na Kwikia kanisa neba irrigation yesu hadi tunguni ni take milioni 50 nitaumia 10 pati ala 40 ni kana wala wende sinundu kiri chambi yote with ni wa the la mulima water project to make it a 40 million itola 30 pati ala 10 million sia Kwikia feasibility study na designs nunguni market na wewe ina 65 million itamimia 60 nikana pati ala 5 million nikana with the feasibility study na design sia market yesu. Kyalo Mutongo TV vilingi wa mauvo.